Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abanyapolitiki muri Kongo Kinshasa bacitse ururondogoro nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Uvira. Bamwe baribaza ko ingabo za Kongo zishobora kuba zidafashwe neza, akaba ari impamvu zitarwanya inyeshyamba. Nka Juvenal muntu wahoze ari umudepite wo muri Agaseke asanga ifatwa rya Uvira ari igisasu M23 iteze ubutetsi bwa Kongo ibukira ku gitutu ngo busubire mu biganiro by'iduha byanze bikunze, ariko agasanga hari abagomba kubaza umwuka uri mu gisirikare cya FARDC kuko kuva urugamba rwatangira gihora gikubitwa inshuro. Umunyapolitike Jean Baptiste Muhindo Kasekwa wo mwirura mu kari rwanya ubutegetsi yabwiye radio Kapi ku ifatwa rya Uvira hatabaye imirwanire ikimwaro ku gihugu kandi bigaragaza ubugambanyi mu ngabo n'ubushobozi buke bw'ubutegetsi buri mu kurinda umutekano w'abanyekongo. Uyu mugabo nawe asanga ari abategetsi bakwiye kuryozwa bene ubu bugambanyi ku gihugu kandi bigakorwa mu maguru mashya. M23 itarafata Kongo yose uko yakabaye, nubwo nta mirwano yabaye Uvira ifatwa ubutegetsi bwe na Kivu Amajyepfo bwavuze ko hapfuye abantu barenga 400 kugira ngo umujyi uvuze byinshi kuri Kongo Kinshasa ufatwe. Jean Claude Katende, perezida w'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Asado, wasanga ingabo za Kinshasa n'uwaziha intwaro ziruti za Amerika ntacyo bazimaze kuko kuri we ngo morale muri FARDC iri hasi cyane kandi ku mpamvu nyinshi buri wese azi. Uyu mugabo we yigiye imbere agaragaza amakenga ku bugwa neza bw'abanyamerika ku masezerano y'amahoro muri Kongo Kinshasa, avuga ko bikwiye kwibazwaho. Jean Claude Katende mu kinyamakuru Media Kongo yavuze ko abanyamerika babashutse bagamije inyungu zabo gusa kuko muri Karere hari ubucukuzi bwo mu y'agaciro yabo. Basabye ko inyeshyamba za M23 avuga ko zifashwe n'u Rwanda ziharekura, bihita biba nk'ako kanya barava. Akibaza impamvu umutwe ukomeje gufata igihugu bacecetse, agasanga ari uko bafata nta nyungu zabo zihari. Iyi mirimbanye yavuze ko abategetsi ba Kongo bakwiye kwikuramo ko Amerika irajwe ishinga n'ibintu byabo kuko no ku bwamo buto byarabaye. Amasezerano agasa natanga icyizere, ariko ku mirongo y'urugamba nta gihinduka, agasanga amateka ari kwisubiramo muri Kongo. Kuri we ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kureba neza kuko ngo Amerika bwiza igaragara nk'iri ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, agasanga kidakwiye kumenya igikwiriye nka perezida w'igihugu bataramusanga i Kinshasa. Undi munyapolitike Derise Sanga nawe yabwiye ikinyamakuru ku ifoto rya Uvira rikwiye guhumura amaso ubutegetsi bugafungura ibiganiro bihuje abanyekongo bose kuko byagaragaye ko hari ikitagenda neza mu gihugu. Uyu mugabo uyoboye ishyaka Amvore yavuze ko biri muri Kongo byarenze igaruriro kandi ko kubizura hadakenewe abasirikare ahubwo hakenewe kuganira ko abaturage bose nk'uko abanyamadini nabo babisabye. Derise Sanga yibukije President ko kwemera ibiganiro bihuje abanyekongo bose atari ubwo nk'uko bamukikije bamubeshya kandi ko gutinda kubikora ariko kurangira kw'ingoma ye. Uyu mugabo yavuze ko perezida wa Kongo adakwiye kwirirwa abeshya abantu ko azagarura ubutegetsi muri Burasirazuba bwa Kongo kuko utagarura ubutegetsi ahantu utegereye abahatuye ngo bikunde, kandi ko igisirikare nicyo cyabonye ko muri politiki ya Kinshasa nta kirimo kikanga gupfira ubusa. Uyu mugabo yavuze ko abasirikare batarwana inyeshyamba zigafata ibice bitandukanye nk'abafite uburenganzira byerekana ko inzego z'umutekano za Kongo zapfuye, hakenewe kuganira bakubaka bundi bushya. Umujyi wa Uvira M23 yatangaje ko wawufashe kuwa gatatu nta masasu menshi ahavugiye. Leta ya Kongo yavuze ko abaturage barenga 200,000 bari bahatuye bahunze bava mu byabo, ubakeneye ubufasha bwihutirwa. Hagati aho umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi umutwe wa M23 General de Brigade Bernard Mahesha Byamungu yasabye abasirikare b'u Burundi bishe mu mujyi wa Uvira kuhava bagasanga imiryango yabo. Ni ubutumwa uyu musirikare yatanze muri ko ku mugoroba ku itariki 9 z'ukwa 12 AFC M23 yigaruriye uriya mujyi wa kabiri muri Kivu Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ingabo zirimo n'iz'abarundi. Kuwa gatatu ingabo za AFC M23 ziwe na General Sultani Makenga zinjiye ku mugaragaro muri Uvira. Uyu musirikare wari kumwe na Lieutenant Colonel W'Ingoma uvugira igisirikare cya AFC M23 mu butumwa yatangiye muri uriya mujyi nuko ingabo z'u Burundi ziwihishemo zemereye gutaha mu mahoro. Ati ndasaba abasirikare b'abarundi bakiyishe mu mazu gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, nta kibazo na kimwe dufitanye n'abarundi, bagomba gusubira iwabo bagasanga imiryango yabo. Byamungu yunzemo ati ikindi kintu kuba kiri mu misozi n'abandi bamanuke turabizeza ko tuzabafasha gusubira iwabo mu mahoro. Ikindi nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, turabaturanye kandi tuzahora turibo. Ubwo kandi kuwa gatatu ubwo Uvira yafatwaga havuzwe imirwano ikaze ibitongi mu birometero 3 uvuye Karembe ni muri groupe mu bacari Mukoto muri teritwari ya Masisi ni mu ntara Kivu Amajyaruguru. Amakuru atandukanye ava muri abo gace agera ku kinyamakuru Actualité ava ku nyeshyamba za Zendo zagabye igitero ku indiro by'inyeshyamba za M23 muri Karere gace agana mu masaha 10 z'umugoroba ku isaha yaho. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroje rwashoboraga kumvikana mu karere k'imirwano bituma imidugudu yakikije hagarika imitima. Nyuma y'iyo mirwano ubwoba bwatashye abaturage ba Karembe na Karonge. Amakuru aturuka muri gace avuga ko muri Bitongi hagaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage. Abaturage bahunze imirwano berekeje i Karembe mu gihe abandi bagiye mu bihuru. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Wanatwa Minisitiri ushinzwe ingufu muri Uganda Madame Ruth Nankabirwa ahanganye na Minisitiri w'Intebe Robina Nabanja udashaka ko hakorwa igenzura ku ikoresho ry'umutungo mu kigo gishinzwe ingufu IEDSR cyasimbuye cyitwaga Umeme. Avuga ko byakwica imigendekere myiza y'amatora ya perezida mu kwa mbere. Mu mubare w'ikinyamakuru Chimp Report cyanditse ko cyabonye tariki 3 ukwezi kwa 12 Minisitiri w'Intebe yashubije Minisitiri w'ingufu kuri perezida ashaka byaba ari umugambi wo kwirukana abakozi bo hejuru bose b'iki kigo, amubwira ko bitashoboka. Uyu Minisitiri nawe yongeye kwandika asobanura ko ibaruwe yaba yarakiriwe nabi cyangwa se kumvikana
nabi ko atashaka ko abayobozi b'iki kigo birukanwa bose ahubwo ashaka ko ibintu bijya mu mucyo kuko ruswa irimo abona itazatuma ikigo gikora. Minisitiri Nankabirwa avuga ko hakenewe itoroshi muri iki kigo kuko kuva mu kwezi kwa kane umwaka umuriro wabaye ikibazo muri Uganda kandi hari igenzura ryagaragaje ko harimo akaboko katagaragara. Iki kigo umeme cyashishwe abakozi bacyo barenga 2,000 boherejwe bose ko bakawe muri iki kigo. Minisitiri yasaba ko gikorwamo iperereza hakamenyekana ibiberamo kuko ibura ry'umuriro rikabije muri Uganda. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko Minisitiri w'Intebe Rubina Nabanja yaba ko hakorwa iperereza muri icyo kigo ngo byakurura umwuka mubi mu gihugu cyitegura amatora ya perezida mu kwezi kwa mbere. Amakuru ava muri Uganda ahamya ko umuriro usigaye ubura uko wishakiye ndetse abantu bashya bakenera gucanirwa kugira ngo bazawuhabwe bari ikibazo gikomeye kuko ntawo. Andi makuru yavuze ko Minisitiri Ruth Nankabirwa yaba ashaka uburyo bwo guha amasoko kompanyi zigenga zitanga ifu z'amashanyarazi akaba nawe yabona ikigo cyo kuriramo, ariko hakana mu makuru avuga ko bene ibyo bituruka ku nama y'Abaminisitiri nta minisitiri wabikora wenyine. Hari ibaruwa Minisitiri w'Intebe Rubina Nabanja yandikiye Perezida Museveni amumenyesha ko mu gihe hakorwa ikosa ryo kwirukana abakozi bakuru muri iki kigo nk'uko Minisitiri Nankabirwa bishaka byatuma abantu benshi babura umuriro kandi bikaba byakurura intugunda mu gihugu gisanzwemo umuriro ucanye imbere y'amatora yo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Minisitiri w'Intebe arashaka ko ibintu bimeze bigumuko, ariko Minisitiri w'Ingufu aratsimbaraye ko hakeneye gukorwa iperereza muri iki kigo ku nyungu z'igihugu n'umutungo wacyo. Icyo kinyamakuru cyavuze ko guterana amagambo kwa Minisitiri ushinzwe ingufu z'amashanyarazi na Minisitiri w'Intebe byerekana ko bikigoye ku kigo IDCR cyasimbuye umeme cyiteguye guhaza abaturage mu mashanyarazi ndetse n'uburyo imiyoborere ya Uganda yapfuye aho abayobozi badashaka ko habazwa inshingano ndetse n'ubwoba bw'amatora ari umwaka utaha. Hanyuma ariko kandi abasesenguzi muri Uganda baciriye amarenga abantu bari mu nzego z'umutekano ko bashobora kuzisanga rubanda rwarabahaye akato niba bakomeje guhutaza abashyigikiye abarwanya ubutegetsi. Cyavuze ko muri za mitingi z'amashyaka muri Uganda bashinzwe umutekano rwihutira cyane abaturage bashyigikiye cyaguranye Batarias Bobo Wine bamwe bagakubitwa ndetse abandi bakicwa. Umukuru wa polisi ya Uganda Bacitse baherutse kumvikana bavuga ko bashinzwe umutekano itegeko ribemerera gukora uko bakora ku bijyanye no guhohotera abarwanya ubutegetsi bwa Museveni. Ivuze ko bambari bacyaguranye ubusanzwe bumva nabi. Bamwe mu basesenguzi bavuze ko abaturage basigaye bashaka kumenya abashinzwe umutekano babahohoteye cyangwa se bahohoteye bagenzi babo ari ubutumwa bari gutanga kuko amatora yarangiye ubutegetsi busigaranwa n'abaturage ku buryo bene wabo babihemu bashobora kubizira cyangwa se nabo ubwabo bakabizira batabizi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko nk'abacuruzi mu duce twa Naguru ndetse na Mbuya hakunze guturwa n'abasirikare n'abapolisi batangiye kwanga gucuruzanya nabo aho baza guhaha bakabibima. Ibyo bakeka ko ngo ari ukubimuraho ko ari guhohotera bene wabo mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora. Amakuru yavuze ko abaturage mu bice bya Kabaragara, Kansanga ndetse na Muyenga bajyaga bakorana byafi n'inzego z'umutekano bakabaha amakuru ubaruciye bakarumira ntawe ukivugana n'undi kuko abaturage barakaye bigaragaza ko inzego z'umutekano zibwamiye kuri Perezida Museveni abaturage bazihaye akato kuko abaturage bahisemo kutongera kuvugana na polisi cyangwa se igisirikare ngo biraza gukomerereza inzego kuko iperereza ryashingira ku makuru zahawe na rubanda. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kampala Kituma Rusoke yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ko kiri guca igikuba kuko Uganda ituwe n'abaturage barenga miliyoni 40. Uyu mupolisi uvugira urwego muri Kampala yavuze ko basanzwe bakorana neza n'abaturage kuko hari abatanga amasambu yabo polisi kubakamo ibikorwa remezo bamwe bakayigura imodoka na za moto agasanga bavuga ko babahaye akato ari agatsiko k'abantu barwa kaba kabuze ibyo kavuga cyangwa se ikinyamakuru kikaba cyabajije abambari bacyaguranye Sentamu Robert Arias Bobo n'ishyaka rya NUP. Nasimbukiye muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe Rigati Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya yatangaje ko bona Bwana Kalonzo Musyoka nawe wigeze kuba visi perezida w'iki gihugu ariwe muntu ushoboye kuba perezida w'iki gihugu asaba abanyakenya kutazamwitesha 2027. Abasesenguzi baravuga ko Gachagua yabashaka gutegura abaturage ba munsi Kenya bakazahundagaza amajwi kuri Kalonzo mu matora ari mu myaka 2 iri imbere. Nubwo Gachagua avuga ko Musyoka ariwe muntu abona ubereye intebe ya perezida, abandi banyapolitiki bari mu rurwanya ubutegetsi barimo Fred Matiang'i wahoze ari minisitiri, Eugene Wamarwa nawe wabaye minisitiri, George Natembe uteka intara ya Trans Nzoia na Marita Karua ugeze kuba minisitiri w'ubucamanza bari mu bashaka iyi ntebe nabo. Ikinyamakuru Daily Nation cyari ko Gachagua avuga ko abona nta muntu ukwiye intebe ya perezida nka Musyoka kuko Mount Kenya ari cyo gihe cyo kumwereka urukundo kuva ashaka intebe ya perezida kuva 2007. Rigati Gachagua yavuze ko we na Musyoka bafite ubunararibonye muri politiki kandi ko Musyoka ari umuntu utagambanira abanyakenya nk'uko bamwe bagiye babigenza kandi ko maze imyaka 15 agereza kwihindura bafite ubutegetsi agasanga nta kabuzi umugabo akwiye intebe. Gachagua na Musyoka buri wese afite ishyaka rya politiki abereye perezida kandi bombi bavuze ko baragambaniwe mu gihe bari ba visi perezida ba Kenya. Abasengura politiki bavuze ko intambwe Gachagua yateye ari ingenzi cyane bagasanga niba abarwanya ubutegetsi bashoboye kwikiramwe bakemeranwa ku mukandida umwe nta kabuza bashobora kuzagera ku butegetsi. Hari umusesenguzi uvuze ko ikiramwe byazaye imbaraga bishyize hamwe bashaka ubutegetsi ko buri wese nagenda ukwe byazabagora guhirika buriya Ruto usanzwe ari perezida w'iki gihugu ndetse bakamenya no kumvisha urubyiruko rw'abajenizi ko rugomba kubaha amajwi. Gachagua yabwiye abaturage ntamuranga ko gahunda afite n'imbaraga zose ari ukuvana Ruto ku butegetsi akazategeka manda imwe rukumbi. Kalonzo Musyoka nawe bayinkwemera kurambagizwa kwa Rigati yavuze ko yemera umunyapolitiki yita ko vugisha ukuri ndetse ko ari umuntu ushobora bugiye gufata ibintu bikomeye akabyoroshya
nko kuyaganyura amazi. Mu minsi yashize Gachagua yari yaraye ko agomba kuba umukandida ku mwanya wa perezida mu matora ari imbere, ariko muri iyi minsi ariko amaze Kalonzo Musyoka kuko mu cyumweru gishize nabwo yavuze ko urugendo rwo guhirika Ruto rusaba ubuhanga n'ubunararibonye bwa Stephen Kalonzo Musyoka. Barebera hafi ibera muri Kenya bavuze ko niba Gachagua yabasha kumvisha bene wabo Kikuyu bagaha amajwi Musyoka, uyu nawe bene wabo Bakamba bakamuha amajwi ngo baba bamaze gutsinda kera cyane. Hagati abo Abanyakenya 15 bisanze ku rutonde rw'abantu mu bicumi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakize ahagaragara rw'abantu babi bari rwo bagomba kwirukana ku butaka bwa kiriya gihugu. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Abanyakenya bari mu mugore umwe n'abagabo 14 bari basanzwe batuye muri Amerika. Abenshi nk'uko Amerika yagiye igaragaza ububi bwa buri wese bahuriye kuba baratwaraga ibinyabiziga basinze, ubujura, gukubita no gukomeretsa. Ufite ikintu kiremereye ashinjwa gushimuta umwana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uru rutonde yise the worst of the worst, cyangwa se ugenekereje mu Kinyarwanda barwarwa, ivuga ko bagomba kuriza indege bagasubizwa iwabo byihuse. Perezida Donald Trump wa Amerika kuva yajya ku butegetsi mu kwa mbere w'umwaka yazanye politiki idasanzwe kuri uyu mukira, avuga ko umuntu wese uba mu gihugu cye ateje inkeke zirukanwa bagasubizwa iwabo cyangwa se akajya mu bihugu byasinyanye amasezerano na Amerika yo kubakira. Igihugu kiri kugira amabwiriza agakaye kubajyayo, yaba kuba cyangwa se gutembera. Nk'ubu Perezida Donald Trump yatangije gahunda nshya yo gutanga viza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Gold Card ku banyamahanga bafite agatubutse bashobora kwishyura $2,000,000 z'amadolari. Trump yanyujije ku mbuga nkoranyambaga kuwa gatatu yavuze ko iyi karita izaba yiguze inzira yihuse ibaganisha ku kubona ubwenegihugu kubujuje ibisabwa kandi bagenzuwe. Ati birashimishije, amasosiyete yacu akomeye y'Abanyamerika bashobora kugumana impano z'abakozi b'ingenzi. Iyi Trump Gold Card yatangaje ubwa mbere mu ntangiriro z'uyu mwaka, ni viza ihabwa abantu bashobora kugaragaza ko bazagira inyungu ikomeye bazanira igihugu nk'uko urubuga rw'iyi gahunda rubisobanura. Ibije mu gihe Washington ikomeje gukaza ingamba zo gucunga abinjira n'abasohoka, harimo kongera amafaranga yishyurwa kuri viza z'akazi ndetse no guhagarika no gusubiza iwabo abimukira badafite ibyangombwa. Uburyo bwa Gold Card busezeranya bafite ko bazahabwa uburenganzira bwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gito cyane. Amakuru yavuze kandi ko abacuruzi cyangwa se ibigo bishaka kwinjiza abakozi mu gihugu bigomba kwishyura $2,000,000 z'amadolari, hakiyongeraho n'andi mafaranga yihariye bitewe n'aho buri kirego kigeze. Hazashyirwaho kandi Gold Card Platinum izaba itanga imisoro yihariye yoroheje izatwara $5,000,000 z'amadolari nk'uko urubuga rukomeza rubitangaza. Uretse ibi, buri muntu uzafata Gold Card agomba kubanza kwishyura $15,000 by'amadolari adasubizwa nk'amafaranga y'ibanze mbere uko dosiye yisuzumwa. Ibi ariko kandi biranijyana no kuba ba mukerarugendo bo mu bihugu biri mu Bwongereza bashaka kujya muri Amerika bategetswe kubanza kwerekana uko bakoresheje imbuga nkoranyambaga mu myaka 5 ishize. Ni ibyemejwe n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikazaba bireba abantu bazashaka kumara amezi 3 muri iki gihugu. Bikazakorwa biciye mu kuzuza inyandiko bise Electronic System for Travel Authorization. Aho Perezida Trump agarukiye ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka yashyizeho ingamba zidanangiza kubira abantu binjira mu gihugu cye yoroye, avuga ko biri mu rwego rwo kurinda abaturage be abagizi ba nabi. Abarebwa cyane ibyemezo yadukanye kuri iyi nshuro ni Mexique, Venezuela. Ibi bikaba ari ibihugu Amerika ishinja kugira abaturage bayizana ibiyobyabwenge. Abasesengura ibintu n'ibindi bemeza ko icyemezo cya Trump n'igishyirwa mu bikorwa uko yagiteguye kizatuma abazitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'abagabo kizabera muri Amerika, Canada na Mexico umwaka utaha bazagabanuka. BBC yavuze ko amakuru y'icyo cyemezo yakeje ikigo cyitwa Customs and Border Protection gikorera mu rwego rushinzwe binjira n'abasohoka rwitwa Department of Homeland Security. Iriya nyandiko ivuga ko icyemezo cyo kwerekana uko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu myaka 5 ishize izareba ibihugu 40 mu Bwongereza, Ireland, Ubufaransa, Australia, Ubuyapani n'ibindi bihugu bya Afurika na Aziya. Nyuma yo kwerekana uko bakoresha imbuga nkoranyambaga, abarebwa n'icyo cyemezo bazerekana na nomero za telefoni z'abo bavuganye n'amakuru arambuye kuri bene wabo. Trump avuga ko zakora uko ashoboye akarinda abaturage b'icyago cyava hose. Imwe mu mpamvu zikomeye zivuga ko zateye Amerika gufata icyo cyemezo ni urupfu rw'umusirikare w'inda perezidansi ya Amerika urashwe n'umuturage wabaga muri Amerika wakomokaga muri Afghanistan. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Tanzania. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe igipolisi mu karere ka Mbozi muri Tanzania cyataye muri yombi umugabo w'imyaka 22 ushinzwe gufata nyirakuru ku ngufu y'imyaka 80. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko umugabo tariki 8 ukwezi kwa 12 yagiye kwa sekuru saa 4 z'ijoro asanga sekuru ataraza, ahita afata nyirakuru ku ngufu arangije arahunga. Amakuru atangazwa na polisi mu ntara Songo yavuze ko uyu mugabo abaturage bakibimenye baraye bamushakishije ijoro ryose, aza kuboneka ku manywa ya tariki 9, ni ukuvuga bukeye bwaho yishe mu gashyamba. Abaturage babwiye ikinyamakuru ko bishobora ko uyu mugabo ngo barahise agura uburozi kugira ngo yice, kuko bamufata basanze amerewe nabi cyane yanegekaye kandi acisha hasi no hejuru, bigakeka ko barashaka kwiyahura amaze gutekereza ku muhano yari yakoze. Hanyuma kandi ubuzima bwagarutse muri Tanzania nyuma y'iminsi yari yishize abaturage bacungishijwe ijisho ngo batigaragambye bamagana ubutegetsi. Ibinyamakuru byanditswe mu mujyi wa Dar es Salaam ubucuruzi bwongeye guhinda, buri wese yasubiye mu kazi. Tariki 9 ku kwezi Tanzania yizihije isabukuru y'imyaka 64 y'ubwigenge, ariko byabereye mu rugo kuko leta yatinya ko abaturage bajya mu mihanda bakigaragambya. Ikinyamakuru Daily News Tanzania cyavuze ko ahantu hose ubuzima ari ubusanzwe, inzego z'umutekano zasabye abaturage kwitwararika ntibagwe mu mutego w'abashuka. Imyigaragambyo yadutse bwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 10, abaturage bamagana amatora bavuga ko atari mu mucyo aza kwegukana na Perezida Samia Suluhu Hassan
Hasani ni imyigaragambyo yaguyemo abantu bataramenyekanye umubare kugeza ubu kuko yaba leta ndetse n'abatavuga n'ubutegetsi badahuza neza imibare. Abarwanya ubutegetsi bavuga ko yaguyemo abarenga 2,000, leta ikabihakana ariko nitangaza abo yemera ko bapfuye. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birutse kwifatira iki gihugu cy'umurasirazuba bw'u Rwanda mu gahanga basaba ko gitangaza abantu baguye mu myigaragambyo ndetse n'imirambo yicwa igashyingurwa. Hari amakuru avuga ko bimwe mu bihugu byatangiye kwegera Tanzania ngo basubukure imikoranire nubwo umwuka utaraba mwiza ijana ku rindi.